Bekuyinkinga but phakathi khanya ngani kulabantu abalutshwana abancedisa abantu ngingafaka imishina ingaba miningi. I think uyaba right yaba ngcono ngoba ukulabantu abangu-2 kuphela abaseva abantu yiko kuphezulu. Uthethe isikhathi esinganani wena nxa ukhangela? Athe sokungo-1 nje namfike lapha ama-11 uthethe about 2-3 hours. Ngitsho uphakathi ungena phakathi kuthatha isikhathi ezinjenge about 30 minutes phakathi sengenile phakathi. Yeah, about 30 minutes. Kodwa uyajabula ukuthi urejistile? Ya ngiyajabula. Kahle ngithengisile ukuze ngiyi-certificate ngakhona ngokuregister. Ya sengiregister. Uthini kwabanye ngedaba zokurejista? Mina ngikhuthaza abantu ukuthi beze ebuningi kakhulu.